Bakunzi bacu ba Fortland turabasuhuje, tubahaye ikaze, turabishimiye, tubifurije amahoro, umugisha, impagarike n'ubugingo. Twagarutse rero, ubushize twari twabwiye ko turi kubashakira ibibanza byiza binini bigari bisobanutse kandi ku giciro gitoya. Uno munsi rero twahageze, twakuzana ikibanza cyiza kigari kuri miliyoni zawe 15 zonyine. Wakwibaza ngo iki kibanza giherereye hagana hehe? Turi hano mu mujyi wa Muhanga, umurenge wa Shyogwe, mu kagari ka Ruri, umudugudu wa Karama. Reka tubatembereze tubagezeyo, tubereke ubutaka, namwe mwishimire murebe rwose ukuntu ari bunini. Turatemberana, tubuzenguruke, turabutambika, tubumanuke, tubutambike, tubuzamuke. Umuzenguruko wawo wose ntiturawurangije. Yego, nkuko twabibabwiye rero, reka dutemberane mu butaka mu burebe ukuntu bungana. Ni bunini cyane rwose, wapangira imishinga migari. Ushobora kubaka ibipangu byawe 2, kimwe ukakibamo ikindi ukagikodesha. Ushobora kuhubaka etaje, ukahakubita n'ikindi gipangu ku ruhande ukagikodesha. Ushobora kubaka inzu yo guturamo, ukubaka na anexe zo gukodesha ku bakiriya. Yewe imishinga ni myinshi nkuko nayo babwiye. Ushobora no kuhabika amafaranga yawe mu butaka, mu minsi mikeya, amezi make cyane rwose, ukabusubiza ku isoko ugakuramo inyungu. Ubutaka ni imari yawe. Ubutaka rero bwiza buri ahantu heza cyane, hitaba, hashashe, hameze neza, hari akaviyu keza, hari neighborhood nziza, ikirere cyaho kimeze neza. Ni ahantu nawe uhageze wakwifuza guhita utura, cyangwa se ukahatuza uwo ukunda. Twagiye rero, munyaruke tubatembereze, tubereke ukuntu aha hantu hameze. Nkuko muri kubibona dutembera rwose, ubutaka ni bunini, ni bunini pe! Ni bunini, ni bunini. Nyaruka wihahire rwose, turahari kugira ngo tugufashe. Ukeneye ubu butaka waduhamagara kuri telefone 0788 11 90 670, cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga kuri WhatsApp, niyo nimero dukoresha, kuri Instagram Fortland 2050, Facebook Fortland 2050, ni nayo dukoresha kuri YouTube channel. Mudukurikire tubereke n'ibindi bibanza.